Ini kayak begini nih. Nih bordernya nih, caranya mudah, tapi sebelum ke cara ya klik tombol like, share and subscribe dulu ya. Saya tungguin 1, 2, 3 ya. Terima kasih yang udah like, share and subscribe. Langsung aja ke caranya, tinggal klik ini nih, klik season of tanks, tinggal diklik. Nah, dapat surat. Udah kayak gini, lakukan share, terus klik share kemana aja. Ya, dapat 5 tiket, 5 magic dust, 1 hero fragment, hero trial card pack 1 hari, 1 skin trial pack 1 hari, dan 1 border avatar Thanksgiving diperoleh melalui event Thanksgiving 2018. Oke, udah ada, langsung pakai ya, border baru. Ya, terima kasih, jangan lupa like, komen.